tarpangan rohaki. Sayangi doho siana sa pikiraku daka suhat ako bagas ni holong na di bagas rohaki. Sayangi doho siana sa pikiraku daka suhat ako bagas ni holong na. Ngarinding diso lama mangala parumon na siya 2,000 kasi tuwata na mga zarihita mamasuhita di pasimulotol so dia makilanjutan na raja nami 2,000 at tatawla humma Tugu jalan jotok pulang. Iya. Iyo. Baru tugu mainan. Iyo. Ano beda siya ano beda dulu. Ada ano beri sita Asapor hati ta di bagas tangiang jolo martangiang mahira. Ali de bata Jehovah amanami na merasa ngapun di surga. Puji-pujian merungan melihat Tuhan di pasahat tami tuho di bagas manugoton. Di perpunguan nami oleh Tuhan di bata Jehovah. Ya kanai hotan ni holong wakana martutu na marhula-hula marboru di son.
Ima marga sinaga, doho marga silaban. Di siala, di anak pun nami, manangi anak pun ni kuriang. Naing mamuka, parsaripeong. Alani ada di kota Jehovah manami. Naing torhak mahami, majalo, pasu-pasu, parunga saripeong. Sibagas jorom margitihon na koso. Katong hati malu Tuhan kung anong padaw nasa kaparmaran juluan ni nasa dalan namin na Tuhan di bata Jehovah. Terlalu ng Panginoon namin na Tuhan di anak ko namin pere namin asaluhunong mo pasu-pasu panggapian sigadyang niyo mo di paramatangkor na sida tuwari Tuhan talubobi siolo yajar mo. Isa luhut na kerencana ni kami oleh Tuhan di perboru nang doho paranak nang manguduti mabain ulau nadat ada batak na pinukan yo punami na perjului na somaralo de oleh Tuhan tu patikmu dalam nami de mangihoti di bagasak kaholongon na siyakko patulus mana sa luhut na ulau ni oleh Tuhan di bata Jehovah asam berkiteon ulau nadati dalam nami mangidoho pasu-pasum atong paso-paso mahami sa luhun na libata Jehovah patiur nasa sidalanan nami nang borhak mahami ito nga di bagason na Tuhan juluani mana sa dalan nami o Tuhan di bata Jehovah manami na marasanga po di surgo kubuto kami takkas perlu sa kudang do kami radi julong jumula sa saya medo sa namin pangabati di basa-basa ng doon mo dapat Tuhami jalo mali Tuhan tang yang nami di bagasan ko rin na Jesus martangyak kami tuho pasat tamjok maulay ate. Amin. Nasa totong pasorangan
ngapo daw puji-puji ang mga di pasarohan namin na punguto na pamula Tuhan. Di na makilala ro kami, si daw tulong mo itong maray pasok kami sa tikyon. Di ko daw ro Tuhan ulam namin para di tikyon. Di ma din alaw magjaro pasok-pasok para masariti yung mga anak ko korni uremi. Totong matiroy kami sa luna. Mahirap ang tangan mo na marambulay kung mamas-maso na sila. At totong gulo ng keluarga si Tiro, keluarga na babahagia, keluarga si Kibona na kupordo ang karna ng ito. Napostura namin lang Tuhan, sa totong tiroy kami. Namin na mga lanjut tunulong namin, dihabat ako namin lang Tuhan. O manadong-dong ito matuman namin. Sa mardala mga mulay si Kopale Tuhan, dibugas ang lasrohan na siya po. At ang labor namin Tuhan, dibugas turong magkaro pasok-pasok pa ito sa turong. Napostura namin ito, tangat-tangat kami. At sa totoong buhay, hulahukan ulon namin o parang may tulong na doon. Kurasya kami ito siya karusang namin. Asa ating tamad, jaladan pa na jalo pasok-pasok. Jalo, jalatang yung matuwag yang namin yung mga asahan ko na namin ng Diyos Kristus, martanyag kami doon. Amen. ayat sadar dohot ayat tolu acarata di halaman 10-an.
Dot koan ditor di para bagia. Amin. Martua maganuk nama kabiari Jahuwa. Nama parangi diangka dalamnya. Sai panganor mudo nanulan tangan. Martua maho jalasona. Otan pasu-pasu bawa nama kabiari Jahuwa. Posdoro hani-hana jalanna di nasida. Di senaman pedang tagaman hurangan nasida. Tinggal do'uh nasida tuibana. Dangdung anggo najat saliling mangulu ibana. Diungkap romanana dalam mustara jalan pura halam pohon di atas sana di mata-mata angdo haren tahun diisi jebuna jalan idahan halam susok dan dipangan. Si auto anggo rupa hansuruan ni rohan. Jalan bersapindo hau iyo. Sori pada nama kabiari Jahuwa. Ido si pujion. Haleluya mantang yang mantang. Aliyama namin ali banwa kijak. Hodo nama atur kon pardongan sare pioni. Dida hodo dongan namyon nuain. Nama sakap naik marbagas. Jalan arodo nasida magido pasu-pasu. Atong saya tatap manasida di bagasan nasi mirokam. Pasu-pasu manasida martehite pakkahorogi. Rajai manasida martehite tordi para bagia. Asa mamuka. Jalan marujung di bagasan damai. Pardongan sare pio nasida. Tangi hormat tangi yang namyon. Alanyasi do horo di roham. Amin. Ima di nama calo pasu-pasu pardongan sarebeo anak dohot boru di Huriata John Barnes Silaban dohot Orwana Juwita Jayanti boru Sinaga alan ini di Hamunan Adua dalam pahoton pardongan sarebeo munang nama rujakan di bagasan hatani di Bata marhitelas nirohanta saudarion John Barnes Silaban Juwita Jayanti dido manangise naum jupangan sore pada napotan tua jala maruli habasau siang Jahuwa. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenal Tuhan. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenal Tuhan. Boda 10 ayat 2.
ke kita ketika kita diperhadapkan pada suatu persekutuan yang kudus Somonata Kastarida di Bagasan Tikio dalam memang diangka naum hotribe di nabar berkeluarga pasti punya prinsip doa unang. Mohon doa selalu bahagia, hidup, rukun di tengah-tengah keluarga. Anggo sakap di Zolmano, cita-cita di Zolmano lain, terlebih di tengah-tengah keluarga. Mohon madalani budon ibarat lautan tanpa ombak, dan itu tidak mungkin kan, lautan tanpa ombak itu nanti sampai api dan cita-cita memberikan mencoba supaya hidup bahagia. Bagaimana di tengah-tengah keluarga lautan tanpa ombak. Namun berbeda dengan tawaran Yesus untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Yang berbahagia adalah tidak martua maka nau bikin hatan di mata jalan nau bios. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Jadi halak natu bagi kon hatani di mata, dohot pahusor-husor kon hatani di mata, di tengah-tengah di keluarga, itu natu tong mampu menghadapi sudena akan masa di tengah-tengah di keluarga nang tua katiki nanak roh. Artinya kebahagiaan kita di dalam rumah tangga adalah menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Wahado parsaurata rapdo di mata di tengah-tengah di keluarga. Ima nadirokna berkat dan anugerah. Ada mohado istri menjadi berkat dan anugerah di tengah-tengah keluarga. Di gereja dibege Tuhan tadoi ala di ikon sayar gatotong balhamu parsari peoni sehingga kamu bertangi yang be asaro damena totong gaberi pesi tiruon hamu manangi iya behamulah ikon sai totong dangero hamu jalama siha holongan sai totong jamot di pandohanmu asa unang gabe dosai tungsi
Jadi kita pada mata major itu biru rupana ditiru di mata lawan apa ibadah bahwa doa guru nasi dari topa dong di topa di mata major di doa ibadah dan tinggal sosial bahwa itu upaya mandi mana sada guru pangu pilih ibadah pakai aku alai sian bulan itu di hanto topa di bahwa doa guru nasi dari alam kita di koloni bawah dua mana dohot inana pakai kondirina tu niodina maka bisa ada lagi donasi dari gue asa ada dua binasida tung sadada itu aku pilih di dok Tuhan Yesus karena nama ulang kota niodina ia soalan nama mainan na pada keposan pangalan donang nama buat nasilan atau nabi daru di debatan terjadi silang iso. Somnodo di dok debatan tu bawa. Hamwa ka bawa. Kahologi hamuma pat di hutan nabi so Kristus nama kahologi kuliah. Jangan nama ngale kondiri nama mengkosa. Unang guru hamu gopakasida. Ikon marroha hamu mandongan nasinya sangat baik kamu nasinya semodongan manean di hanuan nasurasunya demi semonodo di dohata di debatan tuaka buru-buru joloya kapara puang bawa nabi somon pangoloina di Tuhani ai bawa itu ulu lipat di hutan somon Kristus ulu di kuriai ikon kotor, potman, toman, mandongan halapuhon, dohot hademakon ditodi, parang ini buru-buri. Di mana harga dijuru di debatan, dohot dijuru di coba. Atau semuanya nama parang ini kon hata di debatan mahami, suborukon para singerohau, dohot habasano. Dohot hasil pondero maham masih paulonia maham dohot masih asia salut riting diroha mur rimas pangkahio dohot pangicahioni dauma siakam alai dibicang di salut masih haholunga maham ai itu rahut ni nasum dengan dungi dame nasian debatan imam mengarajan di bagasan rohana jala salutna dinahuna marhite-hite hama mana papahin totong mai marhite-hite goan di Tuhan Yesus asalibana mengarajan rohana dohot ilamuna atau nunga di bidehamu tani di batang tari matuluhut ni padongan salyoni namanuku makamuan jibul ibu ali panguli John Barnes silakan orodoho pangka congcokon di juru di batang na upoto saluhut do di juru yang kadongan mampu di son na di magito rohando si juita jalianti boru sinaga nani ritmon gabe doham sariti orodoho makahorong ibana sian nasa doham mangunakon sian nasa uhud mamparangekon parangena badia rak dohot ibana na orodoho mangajuan judohot hakaliuna tungsuran umuran parangena jalan masuk rumah paurahon mana dari konom ibana pai manisira hamatea hamsukut moro nam sadaroha mangoro isadunai dokma ono namani kumaudo dihualinan Juita Jayanti Borusinaga mengirim si John Barnes silakan pakai doana sali. Naur maka cocok penijuru di depan naupotos
man silabanon kami sinorubu olo makaholo ibana siya nasa dohot marmangana kona ture mananupo ibana dohot marparagi kon paragi na badia pabuah ala kristeko jalan satu papahiro mana kita dikono ibana pai manisira amatian am sudut molo nang sadaroha magolo isalunai dogma on na poso ni bata dua na buan halana Tuhan mari tehite kon di bata anak-anak doktor di Parbadia dua mago na dalung di bata dan jari silang itu pasu-pasu jalan iramu di Tuhan di Batama di sodakon Tuhan di Batama bohina Tuhan jala asih marohana bida di dopakon Tuhan di Batama bohina Tuhan jala di pasor madamena tuton di munabi binasanya itu doa perhatian dulu pasanton cendera mata siang di bata di pasni roha na binasahatna tuhuriana tapi menuju keluarga ni amang kofwal perigo silaban kadohot ala amang sinaga penuwi di hamna dua ya nakon di huriat tak anak dohot boru cendera mata nabui yang di huriat tak wala nodo sumber kehidupan di dunia, sumber kehidupan di akhirat ada di sini. Hanya itu yang bisa kami berikan. Bibel firman Tuhan. Disinilah sumber segala sesuatunya untuk bakal hidupnya. On mahpa saat kami mau lihat. Yesus, oh,
150 sia ayat sada dohot hudutna laos dison Upasatami pasian na nilihon itu kami pilihan na itu. Saya kalau may kami uang na hutus bijulong. Pasu-pasu may jalan rapot. Asa uparhasya kami pilihan na. Pagkulo na najawab nito katoman di kuliah. Dohon di portfolio. Buhay maruhan namin pagtihit ito din. Asa lang na kami udang di sinulong itu kami. Asa pinggir kami madong mauliat itu. Martehite Jesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rapita madong di tangian atau pantai. Alia manami dari berdua hijau. Saya benar bahagia bahwa saya loba ada jauh. Saya tahu kalau punya Tuhan di baru atau kau semua dari berdua hijau. Ya waktu kami sana dia Tuhan setiap hari. Saya manusia nami semua pada sana. Dosa di doa nama dosa Tuhan. Unang kami to iwan to pangcunan. Paru kami siap pangako. Ya sangat saya. Asih ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani di mata aman. Dohot para sauran itu di para badia madongani kamu. Shalom horas. Acara pangasunasun ni anak ko namin dohong parumen namin.
Saya macakoma. 1, 2. Anak nami dohong nami lihatan di debatan mau taripar tumulunta tantu talungo itu guru nasida. Agia 1, matu 2. sakti. Nani do di lumban luhut. 1, 2. Laho mengantor di jalan mas. Do minum lumba sidio. Do minum maj sidio.
Hasurungan rohaku tunasonan pikiraku nunga saut sakatai nunga saut bogastai saut doha pedia manang rohaku ngasada beau doto inasada ni tuhata roka buka behoina dongaki saur matua oma marsia jua marsia tusa biarkan umuran ratu dolo kutoruan sai toko sadarohan tadama inasada ni Tuhan ni rahul ni bara naso jadi bemarsira hasudungan di rohaku tunasonan pikiraku nunga saut sakaptai nunga saut bogastai saut doha pedia oh siroka mitontiku songoni manang rohaku nunga sada beau doto pinasada ni tuhata roka buka behoina dongaki saur matua oma marsia jua marsia tusa biarkan umuran ratu dolo kutoruan baina sai toko sadarohan tadama inasada ni Tuhan ni rahul ni bara naso jadi bemarsira inasada ni Tuhan ni rahul ni bara naso jadi bemarsira Gabi gabi. Lunga marlas ni roha mino yang lison salun na hasu topolon ima din na makalason pardonga sa region ni anak kon nami do paruman nami ang giya di ba paskuhatan na sida tutuluan na riyon gabi rumah tangga na berbahagia
si tubuana si tuboro tuakari namangihut jumulo ma dihalalas mirohan namion anu lo kamu mo jawa mang parmusin nami tu amat ta tu hatta debata si dulu sadai ima ama si pargolui Gabi. anu lo kamu mama kanuno ni asal lulu kamu mau muse tu raja pangkong gobi na dong di ingana Gabi. lausa lulu kamu mamang panusin nami tu sudah siluan na torop na adong di ingana non anggia di pasu-pasu tuata kami tutorop na tua kaari na mangihut Gabi. mau lihat kemunin na siatur mula-mula siatur mula di rumah korga beda bang madihami godang mula-mula las paduma godang soba asa si toro blakarena si toro prating na asa gabi hahana gabi manangam gina suang semulima nang buru nami asa beda mang madihami godang liati ang liat gabi liat perhulasan dihami salut na nasa hasuhuto Gabi.